Ka umdi basnyam bat penjasliang. Nohprah Premium Meghalaya. Khubor bagi pedang sob hai pi syakimat Khubor mentak janmit. Inya pai shwa syakimat Khubor nak Jylla. Ringkat lang bat ke Pyrthei berok koi ke office jong district social welfare officer Nohprah hakalai trik Nohprah arajar posan klaraki yak International Day of Person with Disabilities haringkat ke jinga trailang bak Nohprah Area Women Welfare Association. Haga digasngi nasa Kylleng do MLA jong Nohprah constituency ubak Middle Bonds im ublalong kumukongsan bat kiwi-kiwi. Menteri ke Sarkar Jylla Marcus and Marak ulong berkaitan PHE keempat pelat satya yang kepisah segi kontraktor ke Pyrthei ke skim Jal Jeevan Mission nama bagi Sarkar India keempat pelat satya yang kepisah balamang. Menteri ke Sarkar Jylla berkemi ikatan PHE Marcus and Marak ulong bagi Sarkar Shillong kan saya paho yang umbam umdi tang susna pendap yang Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3. Ringkat lang bat ke Pyrthei berok kuih ka Jylla Meghalaya hakalai trik Nohprah arajar posan klaraki ya ke International Day of Persons with Disabilities halo kapang Empower 3.0 ya ka penlong da ke State Commissioner for Persons with Disabilities ketena Social Welfare ke Sarkar Jylla haringkat ka jinga trailang bat ke State Resource Center on Disabilities Affairs. Hakamit jong kalai trik Nohprah arajar posan kidan kibriu kibalap yu wei ubriu ublathia lingktar halum sabe haga zakabadan shadin jong ka Ajmera. Kumtala pentip syaka 108 bala penkit yu sya Civil Hospital Shillong hakapor hinyo BJA. Kakum jiwatai jong kibriu kibe itho yau ni ubriu la pentikna bu udai ublatip kerting kumurajan ubadang apulai samkarta pat ompat tip ya ka jaga song jaga sa jong u. Mentaga singa sautri Nohprah arajar posan la pendap ya jeng liat nyam jogarat milim hayodo gede-gede jeng liat nyam ke basisin sisnam hadim la pendap ya nyam nama marin bar halum Shillong las dang gede jeng liat nyam halum dingkan kli yodo bala penkot pan habasa tempo haringkat kasyar ke kemen keseng hito southern border area hapok ka jenglam jong ba rising star marwen kalit penjurip bat pensange ya ke jing Pyrthei ya ke jing king PMGSY haranikor ka Pyrthei de ka kong turoi lang lalu ya ka bala penyat lingba ka office jong executive engineer haranikor division uni unoi lam ke hito ulo ka daw ke jing pensange kadi hadir mekilam ya ka jing king la shu Pyrthei klam dabut kat kum ki drawing bat namarba ki narot ki pendon kambanshna ya ki payaru udai betang pra Kajing syat hoki pat ba ling ba kajing keren bat kajing penbet hakaran san social media kerang ye beteng hakaring Jylla pat dangshan ko ke kan thai brio ko basyang masa hangne ha is Khasi Hills district kla ujor e jahar syaki pulet bah ka santri unai wieng arajar posan ladan pendrung lani ad yaka hakuwe ga WhatsApp group keblatip kum ka PK 147 lima kajing keren hakaring group kla thapisa ka sanlak sapuwe hajar lightingka bat labatai ban pendap ikam online bahkan yo ke commission hende kam hadien kalapa kala shathok penban working president jong khon Nohprah National Awakening Movement lani ka khnam ubade ru ha ka jokpor unong aiktin jong ka Nohprah Border Dispute Redressal Forum uba Thomas Pasa ulong baga jingma ka bakrau ka piki pat ba lada ka Assam ke yo ban le ya ka bagatmu katawan penyeng ya ka police outpost halum penthor lapangam mentapat tengnya phasi ki Khubor nakari umedirang ba do kriu Narendra Modi hakasngi palei ulai khuble yaki sipai duriau jong kari India haga jingrakhi yaki sngi bakarpang jong sipai duriau daga bayaro ya kan ka kenhon sipai naga benta ga jing shania halade ke jingkut jingmot ke bas camp bat ke jing IT load yalade naga benta ka kam pahara yaki ro duriau jong kari Menteri ke Sarkar pedeng ubakmi ikatanat yadari urajana sing hakasngi palei ulai ro ikisipai duriau jong kari kibalong ke benta ke bekongsan ban yada yo pur usam jong kari bat ke jingkut jingmut jong ka at mamir bharta ban kinjo ka thong jong ka viksit bharat Menteri ke Sarkar pedeng usar bananda sunawal ulaong bahapok ka jingalam jong umedirang ba do kari Narendra Modi kari India kala penpau ke jing klan bor ban yada ya kari na duriau ling bak sipai duriau
Kimin dirang ba jong ka Telangana bat ka Andhra Pradesh haka singi palai kila ai khublai kerpang yaki shipai Indian Navy haka Navy D. Umin dirang ba ka Telangana A. Ravan Reddy ulat jong ka Jylla Andhra Pradesh US Abdul Nazir umin dirang ba UN Chandra Babu Naidu bat kiwe noilam kila ai khublai kerpang yaki shipai Duriau bat yaki bahinga Sam Jongki haka nikas bekerpang. Umin dirang ba ka Assam, Himanta Biswa Sarma haka singi palai, la buram yaki shipai Duriau, Jongkari India haka singi rake, yaga Navy D, daga bayaro yaga nigakin hon shipai. Naka benta ka jing shlur, ka jing laurenti, bat ka jing shimkya, ban yada ki kapo Duriau Jongkari. Ka kin hon toket, National Investigation Agency, kalit jurep yaga Bengaluru Central Prison, ban penlong ka jing toket, ya uwe ubasuba lekno ISIS, hadim belayo jing tep, baula yok lat ban penankam yaga mobile phone apo patok laong ke tulong Khubor haka sengi palai. Kue kedur ki bala yok ring na patok para patna Agrahara Central Jail jong ke Bengaluru klasa priang bha ho benai nai wing haka bala pen i ba uwe koi di bla itho bu de ule no ISIS bat ubadan kti haka kam le bejat udang penankam yaga mobile phone bat pe TV apo patok. Mentapat ngapoi ciki Khubor na Kylleng keri ke Pyrthei. Presiden Russia Vladimir Putin ulami nalaga jongkari banwan jingoi keri India palak mi lentiru bo Putin unpoi New Delhi haka janmi jong kesengi palai bat hadin kene Putin usai shimbenta haka jing bamit bat umin rang ba do keri Narendra Modi. Kedi-kedi kesin kebening kong bo Putin unwan yuk kejat hari India naduk baka Russia kelahir thma ke Ukraine haus nam arajar arpuar. Ke India haka sengi palai kelap yang buram yunong trailing sun jong ke India Anil Kumar Ravindran ubru shipai rangba na kayam kulam hakerala bla syakem hakilena Houthi hakri Yemen. Ravindran ublasan pu asnam karta udu trashno na ka patiyor ubla syakem hakibor pahara jong ke sarkar Yemen kabla sinsha dak Houthi nadu ka nyotrik ujelio. Presiden ke United States Donald Trump ulaong bo Presiden jong ka Russia Vladimir Putin ukwa ban pinkut no ya ka thma ha Ukraine daga bakdo ya ke jing kendo habring Putin bat arngot ki parlog bayajan jong Trump ujarat Krushner bat Steve Witkoff ha Moscow dangshan. Uwi nong Pakistan ubasa ha ke United States naduk budang samla bat kelalong ru unong shoshdong pura ka American ula syaken no ba ula bu bi anya ku ka sulai machine gun hadim ki pulet bat ki federal agent clear kurup yaga ni ka tiar siat kin thob ki magazine u ballistic gear bat ku ka kat kubra tho banya phakum no ban hiar thma yiki bor pahara jongkari United States. Unoya dai ka hok long breman brewa pau khmat jong ka Baloch umir yar Baloch loiro ka rai jong ka Finland ban khang no yak embassy jong ka Pakistan daga boong bagan ka senjam ka pen i yak jingbamla jong ka Islamabad ban penne yak shong suk shong san bat ka jing her arsut ka jing shngan jongi pat ba hapo kari. Presiden jong ka South Korea uli jemong ha ka sngi palai ula batha ki senior bakindai ban thaulat ban penne yak dor ka mor jong ki marbam knaman pelat yak pat ba ngai jing shakta. Ka sorka Hong Kong Special Administrative Region kala hukum ban weng no ya ki jingker na ki mala padang shna habro ko wei ka Hong Kong hapo laisngi hadin ba ka Hong Kong kala sakhi ka jingplo ding ka shirkai ha ka mala jong ka wang fukon. Ka Mamta Singh belong kanong India ka blaklalong kanong shoshnong jong kri America kala job election ha council at large ha kanong ba Jersey. Kamamta Singh kalong ru kanong India America baning kong ban syajit hakani ka office syakri pat ba haka history jong kinong India ki blasa hakari America. Digitu kelang Khubor hakimat kimat bakajan met kubli.